Ni ku cyambu cya Ndego kiri mu karere ka Kayonza gihuza abatuye mu gihugu cya Tanzania ndetse n'abatuye mu Rwanda muri aka karere ka Kayonza mu buryo bw'imihahire n'imihahiranire. Imyaka irenga 40 iki cyambu cya Ndego ari isoko y'imicururize, aho abatanzania bazana bimwe mu byo bejeje bamara kubigurisha bakagura n'ibindi bajyana mu gihugu cyabo. Yusta Kamukama ndetse na Tunda Mariko Francis ukuriye abacuruzi bava muri Tanzania banyura kuri iki cyambu, bose bashimangira ko urugwiro ndetse n'urukundo bakiranwa bageze mu Rwanda ari nta makemu. Ubucuruzi bumeze neza, nta kibazo dufite, turazana imari tukagura tukagurisha tukongera tukajyana iwacu tukagurisha nta kibazo. Usanga ubuyobozi bwatufata neza bwatugirira neza, ibikoro byacu tuzana iyo batubwiye amabwiriza yanyu turayubahiriza kuko mu gihugu cy'abaturanyi. Ari tugize imbogamizi natwe turababaza, aha bimeze bite, bakakosora natwe tukagendana neza. Muri ubu buryo numva ko umubano dufite tuzakomeza nibikomeza kuba bite, tuzakomeza dutere imbere birenzeho. Muri rusange ku minsi y'isoko ya Ndego ari nayo Abatanzania bakunda gukoresha iki cyambu, abatari munsi ya 200 nibo bazanye ibicuruzwa. Gusa ku mpande zombi, haba Abanyarwanda ndetse n'Abanyatanzania bifuza ko kuri iki cyambu haba umupaka wemewe ubafasha guhahirana birushijeho uko byari bimeze. Urabona hari igihe dushaka serivisi zo kuza mu gihugu asanga wenda bibaye nk'ibitunguranye, ariko bikaba ngombwa ko utashobora kuba waza mu Rwanda kandi ubishaka. Ariko bikaba ngombwa ko bitagira ubushobozi bwo kuza. Twasaba ubushobozi rero ko batugirira nka gahunda yo kuba twagenza gute twaza mu Rwanda mu buryo bwihuse. Kuko twifuza turashaka kwa kudushyiraho wa mupaka wacu kugira ngo abaturage bo hakurya n'abahakuno bose bahahe bose babashe kugira gute kwa kwigezaho bya biribwa, kugira ngo babashe n'u Rwanda kugira ngo babashe kurohereza bya bicuruzwa biturutse Tanzania, kugira ngo tubashe kugira gute kwa kwihaza mu biribwa. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza, Munganye nka Hope, umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, avuga ko kuba aba baturage bifuza ko kuri iki cyambu haba umupaka ari byo koko, ndetse byanatangiye kuganirwaho n'inzego zibishinzwe ku buryo mu gihe cya vuba bazabona igisubizo. Abatanzania baza kuko baba baje bari misoko, right? Ashobora kuva aha agashaka kujya Kigali cyangwa kugira gute. In the near future cyangwa soon hariho gahunda yuko hajyaho umupaka wemewe. Kuko turi kumwe n'inzego z'umutekano tukareba ibyangombwa byabo, tukamenya umubare niba ari abantu 200 baje, ese koko abantu 200 nibo basubiyeyo cyangwa hari abasigaye. So umupaka wo birimo birateganywa n'ibihugu byombi ku buryo waba ari umupaka wemewe. Kugeza ubu kuri iki cyambu cya Ndego kiri muri aka karere ka Kayonza, haba ibicuruzwa biva muri Tanzania ndetse n'ibyo Abatanzania bagura mu Rwanda babijyana mu gihugu cyabo, ngusanga ku munsi ihererekanya ry'amafaranga ritajya munsi ya miliyoni 80 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda.